Yes, kanda subscribe rero tujye tubana umunsi ku munsi ku makuru agezweho kandi ukwiriye kumenya. Nyuma y'uko rero hakomeje kuba intambara mu burasirazuba bwa Kongo, abantu bakomeje kwibaza ikibazo kimwe kigira giti: ese kuva M23 yahabwa ibaruwa yo kuganira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nibyo byaba bitumye n'ingabo za SADC nazo ziva muri Kongo? Benshi rero bakomeje kwibaza impamvu Felix Tshisekedi yemeye kuganira na M23 kandi hadaciye kabiri n'ingabo zamufashaga kwivuna umwanzi cyangwa se uwo mutwe zikaba zigiye kuva muri icyo gihugu. Ese hari aho byaba bihuriye n'ibiganiro bizahuza M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ese hari andi mahitamo Felix Tshisekedi yaba afite? Icyo nacyo ni ikibazo cyo kwibaza. Kanda subscribe ubundi dukomeze. Ubwo rero Angola yari imaze kwemeza ko tariki ya 18 Werurwe 2025 hazabaho ibiganiro hagati ya M23 na leta ya Kongo ku bufatanye na perezida wa Angola. SADC yahise nayo iterana mu buryo bwihuse ifata umwanzuro ko ingabo ziri mu butumwa bwa SAMIDRC zigomba gutaha zikava ku butaka bwa Kongo. Baribaza batese kuba leta ya Kongo yemereye kuganira na M23 ifite ibice byinshi mu ntara ya Kivu n'iya ruguru na Kivu y'Epfo bifite aho bihuriye no kuba SADC yacyura ingabo zayo? Andi makuru rero avuga ko ngo na mbere y'uko hatangira ibiganiro byahuje Felix Tshisekedi na perezida wa Angola tariki ya 6 Werurwe, ngo habaye inama yahuje abayobozi bagize SADC bareba uburyo bacyura ingabo zabo zikava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi bikaba byarabaye ku gitutu cy'abayobozi bamwe na bamwe b'ibihugu bifite ingabo muri SAMIDRC. Muri 2023 mbere y'uko SADC yinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hariyo ingabo za Afurika y'Uburasirazuba zagiye zishinjwa na leta ya Kongo gukorana na M23. Nibwo rero Tshisekedi ubwo yizeraga ko SADC ariyo izamufasha guhanagura M23 no kuyibuza kugira ibice birangira byanze. Ubwo rero muri iyi mirwano yatumye muri Mutarama M23 ifata Goma, haguyemo abasirikari ba Afurika y'Epfo 14, imirambo yabo icyurwa inyuze mu Rwanda. Ibi rero byatumye abanyagihugu muri Afurika y'Epfo basaba ingabo zabo ko zataha. Bimaze rero no kugaragara ko hatari ingabo ziturutse hanze FARDC yonyine itatera umutaru n'umwe. Ese hari andi mahitamo Felix Tshisekedi afite? Reka twibaze ati ese haba hari ayandi mahitamo? Gusa nyine hagiye kuvugwa kenshi ko harimo gushaka inzira zose yanyuramo kugira ngo akorane n'ibihugu birimo Amerika, Ububiligi n'ibindi binasanzwe bifite kompanyi zicura amabuye y'agaciro muri Kongo, zicukura amabuye y'agaciro muri Kongo. Icyakora bitavugwa ko yemereye Amerika ibirombe byinshi kugira ngo nayo iyifashe ku rugamba rwo guhanagura cyangwa se guhangana na M23, nubwo bitari byemezwa n'impande zombi. Kugeza ubu imvugo y'uko Kongo rero itazigera iganira na M23 yo yamaze gusibwa mu mitwe y'abantu, ndetse na M23 ubwayo kimwe na leta ya Kongo isigaye nk'uko M23 yashyiraho amananiza ashobora gutuma bataganira, cyangwa na leta ya Kongo ikanga kwemera ibisabwa na M23.
nabyo bikaba rero inkomyi yo kwicarana nk'uko abasesenguzi babitangaza. Abakurikira rero hafi iby'intambara ibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bemeza ko kugeza ubu M23 iri kure yo kwemera isezerano ryo gushyirwa mu ngabo no mu zindi nzego muri icyo gihugu, kubera ko rero ubwicanyi bwagiye bukomeza gukorerwa bamwe mu banyekongo bavuga ikinyarwanda, abatutsi n'abanyamurenge muri rusange, bigatuma rero bamwe bemera kurwana bagamije kubohora. Benshi bemeza ko byatumye intego ya M23 ihinduka kugeza ubwo n'abandi bayiyunzeho barimo Twirwaneho. Ubwo rero ni kuwa 22 mu kwezi k'Ukwakira abagize inteko ishinga amategeko ya Kongo batoye itegeko ribuza leta kuganira n'undi mutwe uwo ari we wese utemewe na leta no kuba bawushyira mu nzego z'umutekano cyangwa se n'izindi. Ibindi nabyo rero bikaba inkomyi yo kuba M23 yashyirwa mu ngabo za leta ya Kongo. Ubwo rero ayo makuru nayo yari ay'ingenzi kuba wayamenya, kandi byari iby'agaciro kuba wabanye natwe. Mwibutsa ko nawe ushaka kujya uyabona ni ukugana cyangwa se ugasura ikinyamakuru umunsi.com gikorera mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba, ubundi nawe ukajya uramenya ibigezweho. Gusa utabonye uko ugera kuri icyo kinyamakuru wagana Twidagadure Show, ubundi ukareba amakuru agezweho, cyane cyane aya makuru ari kuvugwa cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Ndagushimira wowe wafashe umwanya wo kureba iyi video no gukanda subscribe. Amahoro y'Imana abane namwe ijoro. Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha dukorera ku kiraro uva Nyabugogo, ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788444088. Kaze muri Mambo.